ayila problem ayani ayija zwana thatha abantu laba bakukhemu la ukhemu lo eselini ngona kathi umazi umfana lo mazi umntana omna wami lo uyise ngilandelana lo yise lo amathela lo mfana amathela awavulelwa yimi umthoko lo ukuqina ube wona ungani inkume yaqunywa ilozweni umsila but insimbi za umfana omncane umbe 2003 besakhulu yawona lo mthitha lo Bheki Cele sasizinophobia umthitha lona why every time akuba lenzemle ezinophobia qala ukurate la ugcole khona amaZimbabwe kufanele siyo rate deep sloot kanile si rate hipro why umthitha lo akasincanywa lo mthitha yabona fa ipolitika uyazi ipolitika mamela mina ngafike egoli lapha kudala kakhulu yimngedwa vele umuntu le ID anyway uyazi ipolitika uyazi uBheki Cele uyakumbone eseredile or ngicine ekhuluma angibarika la ukuthi songena abo mahipro songena deep sloot la kugcwele khona amaZimbabwe bale kugcinela abafiki noma bangena ebusuku singaboni phela thina mamela ngitsheni uBheki Cele yabenzela ukuthi amapholisa engaredi athi uBheki Cele ngeZimbabwe tsholoji qalile mdala wena ngwetsholoji ejo uyabona uMorrison umanayithi uMorrison wejo kobo yisemdala ngoba bazalana labo Bheki Cele mdala wena amanga azobulala kathi ngithumela umfana lapho ukuthi eze kona lapho thina sila nodlula imboza lezi kuthi adophu la uthi uyahujike kona lapho ngosopa ematreleni abantu ama-trailers la kathi umfana ovela njani into elanda abantu la abantu sebeze buya kona la ayinothi umfana wakho awathumekile khuluma naye ndoda umfana wakho kathumeki khuluma naye ndoda